The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Kajing penlong jong ki kenhon baper ya ki lempung ilekai football ha keleng ki thain jong jela. Kal penlong ki samla bakin yo ya kalat bani sim benta ha ki te ki lempung ilekai football baper. Bat kani kalanang penlong ki samla ban bunkam ha ki jing ya kilan met nak benta ki te ki lempung ilekai football. Bat la bandong bagane kani ka wei na kilat ban penbe ya ka jing im jong ki khon samla ban lait na ki jing di ki besniu bat ki jing pelut por ha ki kam ki besniu. Nalor kata, kani ke jing ilekai menta ka don ya kalat kalenti ban penlong kam penlong jam. Ka Riboy Mingi Sports Association ha ka jing lam jong ba HK Marwe nyubri presiden baru ba CL Mashring bri secretary ha ka jing sim bentalang bat ka jing kersian lang jong gidkhot kani ka kenhon ki ba kenthub ru yo ba MDC mubri treasurer uba RB Makri bri finance secretary uba GS Chadap bri advisor ya ka bala thau kerpang ru ya kani kenhon dag jing themu ban kentiu ya ki kam ilekai sekadong Mingi jong district Riboy. Haka sing sajan jong kateo balala kata haka arpusan terik ujemang arjar arpusau kene ke kenhon kelas dang ya ke lempung jingi lekai football ya ke bala tip kum ka first knockout football tournament ya ke bala penlong Hamadan Sorman ha bhoi rempong ha ke bagane ke kenhon kalayo ban pediang hadu live arteli ki kenhon ilekai football nakeleng ke balwan ban penrung kerteng ilade bani sim benta ha kene ke lempung bat kum ke jingai mesim ye kinong peniat ha kene ke simply lawan bani sim benta lang do ba ransom su tengah beri orang ba bujuit ban kersan ya ki jingi lekai baper ha keleng khamtam Haribho district updei ru ko chairman jong MIDC ke jela ulawan poi ha kene ke sngi kum kongsan nak benta ban pli perda ya kene ke lempung ha ka ba ha ka por ba ajing kern ulong ba ke jingdon jong kinong ilam ki bran mensim ban kentiu shisha ye ki kami lekai kalong ke badon kam e hadu kata namar de tangga jingi lumlang jong giri orang ba jong athan onla ban pen bahaya ki imlang salang habaro keliang badru khamtam ban kentiu ye ki kami lekai nalor ki nong ilam jong Riboy Mingi Sports Association laidon lang ru secretary jong ka RBDSA uba division rentatiang nang tau presiden jong seng Confederation of Riboy People uba banderi rentatiang lambat kiwe ki ripokman haba phaipat sasya ki jingi lekai ki arteli ki kenhon ki balai lekai hakane sngisdang ki kentup ya ka Umket Sports Club Persya ya ke Kerdam Sports Club ha ka ba ka jing lekai ke lalong ka ba itnat bah watla kamadan kampat long kamadan ka babiang ba namar ka jing rangkat bor jong girangi lekai nabaro arteli kita ki kenhon ki ba klem ya yolat ban thepkol lapelong da ka jing shoot tie breaker ba ha ka te jing shoot tie breaker ka Kerdam Sports Club kala penrem no ya ka Umket Sports Club la ban kedau baki ladu na kene ke lempung kini yo ban ra ia ka kusnam ke bar kosong pisa ke lai pho jar tengka rengkat bag trofi bat ar pho jar tengkapat na kemta ki bawan bar Ngay thích ki than sha mingi jong Riboy ka ke jongi katkum ke brief history ka Riboy Mingi Sports Association keladon bat nga kermen scam bada ka jingi trelang ke jong pi bat ka RBDSA piru pinyo ban affiliate sapo kami Meghalaya Football Association Hagini gisngi gilayo ro benekren lembat presiden jong ka Meghalaya Football Association iba Hamlet Doling mai hakijing sisay lakwa banwan mata kasngi tang bakadon ka football hang te melim takadaw imla ban ne poid ban ne don lang bat pi hagani ka program ka jong pi mai nakaliang ka jong ilapen pau ya kajing slokmen ka bakraw hadu kata-kata namar kumala batay mentam ba kani ka Riboy Mingi Sports Association kani kan penplan ya kini ki sports club ki badon sa kani ka than mingi jong ka Riboy ka biit ka jongi ka jingdon jong kini ki association kanirap ya ki babun
Kamtam kini ke sports club pada sim mentah. Haki tournament ki paper. Bat nakaliang jong ke government ru haki ni kisngi hadin bagi keren bat i presiden jong ke MFA ngaso kemen namar baki ke sim kia kamtam nakamenta ke jingi kai football haki ni ke jelah ke bi ke jongi minta sekat to kan por kandon ke ni ke youth league nakamenta ke jelahi baro kawai bat katkum ke jing sutu ke jongi kinong sim menta ki babun na kabenta kan ka youth league kalau penbet da kan ka Meghalaya Football Association tinga kermen skam bana kaliang jong ka Meghalaya Football Association ro kan ai ya phi ya ke jing kershan kamtam kumno ban pin gitiu ya ke jing lekai sagane ka than mingi jong ka ribhoy ka bi ke jongi katkum ke jing sutu ke jongi kalong ba hari boy ke don ke RBDSA kabah khmat Henry nagaliang ke jong piro namar bapikwa baki kena jong ikinyo bane sim bentapura haki jing lekai ti paper kamtam sagane ka dong mingi jong riboy namar kata hila sim ya kane ka senjam bandonno ya kane ka riboy mingi sports association kenang baki kena ki jongi kinam don kanu ke jing bane sim benta ha ki jing lekai kamtam hak bedai bat ke football sagane ka than mingi jong ke ribhoy ke jongi namar kata nagaliang ke jonga ka de por kumalay kren na to ngi kat ka bangidon ka lat kalenti ngiru nagaliang ke jongi nginya tre lang ngini ai lang kakti kemon kakti kadiang bat ngakermet ngakerpa ru yapi bapin nam yaman thai hagaban ni ai tre ban kentiu ya kene ke jing lekai sagane ka than ka bai ke jong pi ke jing don ke jong pi sagane ka than mingi jong garib hoy ngakermen scam kan ai men sin ya ki bebun ki sports club bat ngakermen hero bakini ki sports club hagane ke jing lekai menta kumulayo jing tip balai pu artli ki team pila khot sagane ka knock out mo tournament bat kani hi kala pen pau ya kata ke jing job ka bakrau ha ka bidai ka de jing lekai ka ba pi na ka liang jong rib hoi mingi sports association ka ba pilap long ha ka de ka kenti te dang da ka ni kentin na ai ka jing kitbok ka jing kirwiang ba ka ni ka tournament kan long ka ba job ha ka de ka kenti kup lei sibun tang da ki ni kentin ublei undon rangkat bat pi ka association akwa baniat hu katu kat ni kumno la seng kumno la form kumno la pelong ya ka di ka rib hoi mingi Sports Association. Kani kari boy mingi Sports Association la form la nila seng ya ka da kiriu each sports. Jong kani kadong riboy mingi kabait ke jongi. Ki players ki balajuya dan benta ban penjob ya ka riboy district. Ki players ki balajuya dan benta Shalong ki players ki baladan benta wat ha kibabun ki benta kumno ban kentiu ya ka sports hapo kadong riboy ka bait ke jongi bat kumjuru ha ka jalahi baro kawai ka riboy mingi sports association la sengnya ka hadin jong ka jingya peliu jingmut ka bunsin da kini ki real 8 sports bat hadin balaya syong banyamir jingmut bunsin nilayo ya kawai ke jing yakut kawai karai kata kalong kumno ban ngin kentiu ya ki kon samla ki jongi hakaliang ka sports nakaliang jongi ka ribhoy mingi sports association nila form ya ka association nagamenta ban plelat ya ki kon samla ki jongi kibadon sub hakaliang ka sports bat kerpang nakabenta ka football bat hakabaya day bat kani kabenta nakaliang jong riboy mingi sports association ringkat bat kajing sutu jengmut bat ka RBDSA ni layak kendu ni layak keren bat ki bat nakaliang jong riboy district sports association kila menjeru ban ai ya ka NOC lani ban ai ka jingbit ban itu yang i kom ka sports association bat
lada ngilala ban pentelun ya kariboi mingi Sports Association kanlong kalat kanlong kalenti na kabenta ki players jong kani kadong riboi mingi kejongi hakaba ka team na ki klub ki betebet ngila ban sembeta ha ka Meghalaya State League ngila rupan play kila kalenti na kabenta ki kon samla Nagala jeng kum RBDC, badagala jeng kum kariboi mingi baladon ke Jepun kre, balaong ba pinpan ban iyo ban itu no, kum kawai ni ki action hapo katai ni boy kum bangila ai ke Western ni boy, sport action, nadu ki stem arpo tam sya, ladap aim ta, bat kum juru, kawai ni ke action ni kariboi mingi dan ke Jepun kre balaong, ni Shaman ban itu umdai tang hapo ka Meghalaya Football Association adu ka All India Football Federation begitu. Dan begitu hapo ka Meghalaya Football Association adu mentang kidan art poi tiliki Association ki ba fleet sa ka Meghalaya Football Association. Banana inyo sa gari poi mingi gidlong art for art li. Tele jengi ka BDC ru ni pa ki chikman bala nilaban le kita bagi kon samla jengi. Kinang yola chu ban leka ha ki MSL ki Meghalaya Youth League bat kembali kita tentang ki samik sa Women Leagues ban salong ha kini ki benai ki ban sawan de kalong ki mentoy na mata ki kon samla jong thai mingi jong thang ri dong ri boy begini olat ju khambon pressure tang yo tang teligi action po ri boy ban le ka po ka MSL de ndai ha ki snam ki ban sawan anda ngilayo ya ka lagali ka professional affiliation na kalong na kaleng jong Meghalaya Football Association nam tai jong fi te kan salong kajing mentoy nam tak kun samla jong ka thai hi ber hoi bat kan ora kajing mentoy sibun nadu kira free ki coach kum ta batata ki wei kajing mentoy ki ba niyo nak sarkar ru kumju ki ba nak kaleng jong All India Federation ru ba nak kaleng jong MFP ru pa ki serap ki action ha ki stem malau stem kan dong kajing mentoy nam tak ka thai bekin kan tiushu kam ta kumitip ka thak ni ka thai ka football ka di goi ni ki benta ka bapau pa bagara bro yang di district hakini Islam ki beladam begin la ban poi syakman hak jel ka badang men kani ngira sujud maka Meghalaya game golong potura ki kon sama jengi ki la job ngira ki champion bat ki kon sama shundang bekente ngira long ki hawa nakhbat apoka set hi bro kawai bat kani kalong ki mentoy ban ki kon sama jengi bekelayor ki scholarship ki award ki jengki bat kunta teter Tegini baru kali kerja mentoy, berkumpul di pihak mungkin kun samla. Kalau kerja mentoy ada India kerja kasih, berkali kerja yang anggur kerja tang, bagi boy mingi kalau ada nak lagi boy beradab.